Za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola opština Vrbas u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Opštinskom kancelarijom za mlade i nizom drugih partnera organizovala je još jedan sajam obrazovanja. Zadatak ove manifestacije jeste informisanje malih i velikih maturanata o uslovima upisa željene obrazovne ustanove, smerovima, programima i drugim bitnim informacijama. Skupu su prisustvovali i predstavnici školske uprave iz Novog Sada. Opština Vrbas je, kada je u pitanju obrazovanje, napravila zaista velike korake napred i ova priča potvrđuje da idu u pravom smeru. Ono što je bitno kada se govori o predlogu plana upisa za sledeću školsku godinu jeste da se jako vodi računa o broju učenika koji postoje u osnovnim školama. Isto tako je potreba lokalne samouprave. Kada se upari potrebe lokalne samouprave sa brojem učenika, pravi se jedna zaista dobra struktura za upis. A Vrbas to radi već godinama vrlo dobro. Pravilno usmeravanje mladih ka izboru budućeg zanimanja koje je u skladu sa njihovim afinitetima i potrebama privrede nalazi se i među prioritetima lokalne samouprave. Danas će đaci i budući studenti imati prilike da prikupe sve važne informacije za neke delatnosti i poslove koje će u budućnosti raditi, naravno i koje će voleti. Mi kao lokalna samouprava im svakako pružamo punu podršku zato što je to naša snaga i budućnost ove zajednice, a svakako da smo u prethodnom periodu govorili o preduzetništvu, dakle da se preduzetnici ne rađaju, već se stvaraju. Tu je velika podrška lokalne samouprave. Sa druge strane imali smo u prethodnom periodu takođe i sistem dualnog obrazovanja gde je lokalna samouprava takođe dala veliko učešće i mislim da smo pioniri negde u Srbiji sprovođenja dualnog obrazovanja i na kraju krajeva ova današnja manifestacija je pod geslom uvođenja informacionih tehnologija u škole, to takozvani elektronski dnevnici, tako da ćemo imati prilike da se upoznamo i sa radom u elektronskim dnevnicima i ja mladima želim sve najbolje da se odluče za ono što vole da rade i nadam se da će to uspeti danas da urade. Kancelarija za mlade kao i svake godine učestvuje na sajmu obrazovanja. Ono što bih želela posebno da istaknem naš projekat Klub za traženje posla, gde našim sugrađanima nudimo mogućnost da posetom u našoj kancelariji dobiju priliku da nauče kako da pišu CV, kako da se obrate poslodavcu, a isto tako u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje imamo prioritet pri zapošljavanju ljudi, odnosno prvi dobijamo ponude za poslove sa teritorije naše opštine. Budućim srednjoškolcima predstavilo se gotovo 20 ustanova obrazovanja iz Vrbasa, Kule, Subotice, Bačke Topole, Zrenjanina, Novog Sada i drugih mesta. Jedna od ustanova sa najdužom tradicijom je gimnazija Žarko Zrenjanin iz Vrbasa. Naša gimnazija upisuje sva tri smera, znači društveno-jezički, opšti smer i prirodno-matematički smer po 2 odeljenja i nadamo se da će se deca odazvati jer je danas jako bitno da znaju osmaci da u prvom razredu kada upišu gimnaziju, oni upisuju gimnaziju po reformisanom programu i oni polažu opštu maturu. Ta opšta matura je njima dalje direktni prohodnost na upis na željene fakultete. To ne mogu da urade sve srednje škole, srednje stručne škole, ali gimnazija ima tu mogućnost, znači opšta matura znači prohodnost na željene fakultete. Kao maturant gimnazije Žarko Zrenjanin u Vrbasu, proveli smo tu već 4 godine i moram reći da je gimnazija jako dobra škola zato što pored znanja koji nam pruža, kroz te 4 godine više upoznamo sebe i shvatimo u stvari čime želimo da se bavimo dalje u životu. Zbog toga je jako i perspektivna. Evo ja na primjer upisujem fakultet u Beogradu za koji treba matematika i mislim da mi je gimnazija pružila jako veliki spektar znanja. Takođe imamo razne sekcije, novinarske, recitatorske, glumu, gde učenici još više mogu da upoznaju sebe. Gimnazija nudi velike prilike kao što su, na primjer, putovanja. Išli smo pre 2 godine u Italiju na 3 nedelje, tako da mislim da je gimnazija odličan izbor stvarno za svakoga. Poslednjih godina u fokusu se nalazi i dualno obrazovanje, u kome posebnu ulogu imaju srednje stručne škole i koje su upućene na veću saradnju sa privredom. Mi standardno već godinama, odnosno decenijama, imamo 4 područja rada po čemu se izdvajamo u Srbiji. Jedno smo od malobrojnih škola koje imamo, znači područje rada saobraćaj, područje rada mašinstvo, tehnologiju, tehnološku grupu predmeta i područje rada prehrambene struke. Možemo se pohvaliti da smo prošle godine pored malog broja đaka koji se upisuju u svim ostalim školama, mi upisali jedno odeljenje više. Deca su jako zainteresovana za saobraćajne struke, naročito za saobraćajne tehničare i vozače motornih vozila i tu je saradnja sa privredom pojačana. Takođe, sistem dualnog obrazovanja pokazuje se kao jako dobar, gde nam deca iz sva ova 4 područja rada imaju mogućnost da nastave svoju praksu
u drugim preduzećima, a već niz godina imamo jako dobru saradnju sa Fakultetom tehničkih nauka, sa Tehnološkim fakultetom, sa PMF-om, Saobraćajnim fakultetom i da svake godine organizujemo odlaske naših učenika, prevashodno maturanata, koji će posetiti taj fakultet. Idemo 7. marta na sajam putokazi, obići ćemo sve fakultete, laboratorije, upoznati se sa njihovim načinom rada. Za maturante će to biti posebno značajno jer će dobiti prave informacije kada počinju pripreme za upis i kako, na koji način mogu upisati fakultete. Svoju ponudu obrazovnih profila u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju istakla je na ovom sajmu i Ekonomsko-trgovinska škola iz Kule. Kao i svake godine i ove godine se nadamo da ćemo upisati sve učenike koje smo planirali, jer već 20 godina unazad i tradicija naša je još duža, upisujemo sve željene profile. I u školi imamo četvorogodišnje i trogodišnje profile. Četvorogodišnji profili su nam ekonomski tehničar, poslovni administrator i komercijalista. Trogodišnji profili su nam kuvar, trgovac i poslastičar. Nadamo se da je zainteresovanost i ove godine za te profile velika, samim tim što posljednjih godina je tendencija velikog broja zainteresovanih učenika za kuvara i to je verovatno zbog trenda posljednjih godina da mnoga deca imaju prolaz sa tim smerom da rade na brodu, da negde u stranim restoranima, tako da zainteresovanost je velika i nadam se da ćemo upisati sve što smo želeli. Na sajmu obrazovanja predstavile su se visoke škole i fakulteti iz Novog Sada, Subotice, Zrenjanina, kao i visokoškolske ustanove koje nastavu održavaju u Vrbasu. Naš fakultet za inženjerski menadžment je u Vrbasu, u ulici Laze Kostića bez broja. Nastava se odvija svakog radnog dana od ponedeljka do petka, redovno od 9 do 5 časova. U okviru našeg fakulteta radi i Institut za umetničku igru, koji pored klasičnog baleta ima i scensku narodnu igru i muziku, pa te smo danas zbog toga ovako adekvatno i obučeni. Tema ovog sajma obrazovanja je informacione komunikacione tehnologije, to je i jedan od smerova na našem fakultetu. Pored tog smera mi imamo smer za bezbednost, visoke tehnologije, kreativne industrije. Da li se svi ti smerovi mogu studirati u Vrbasu? Svi smerovi su akreditovani za Vrbas, znači Vrbas je akreditovan kao centar i ovde se sve može slušati nastava i polagati ispiti naravno. Ove godine sajam se održava pod motom informacione tehnologije u obrazovanju sa posebnim osvrtom na tehničku opremljenost škola i primjenu novih tehnologija u nastavi, budući da je to još jedan od zahteva koji savremeno doba postavlja pred sve obrazovne ustanove.